Elipasine inu kese mori aritos aiturlo kasuban kai sirimore sakarametu aiboishonu esomerokere kanu aitam aibili moyoi luaroko klu Etapasete Esisiak. Aja pesuru no amina saibu sonor amina siba witia sapa de pot of preps nen bedu muneti chebora so etibala etwene woje mamako borokang so apoteto joka sibe Ajokin na pedota tupuni duelu arari akes so it apoteto joka sibe kotoeli pata John Peter Opuya ekatekist koredio pet kalwetolo seta Elipasine inu Nyes abalebe epote kwane shakangul ala chun koto mationis kangin. Koto mane ya sesene ka dio na anyongane. Nyes na ebe diorore dwe noi tomate doroshon ka kopkana. Yang arto sai na nakineta nudidika ai jara na edwe. Idoda ai nakidwe lu era unosi. Tumambe pedorete ai tetenario. Nere jara tekesi koto mo jara kech. Kunye koto mane apakine dit iya takine isha nakine duelu kada ite tenare kesi bongo kineta raune duelu Esisiak kesi nerto sebe adomutu kesi aitanga leun koto mainingosha nulemetere kinaka kesi pobali polota jokonoi utanga lo sidwe che alipo nepepeke da ngoda lo pele tanga lo ngoda nara lemu aja lemu ngalangiru lemna chika lemu Mamlem jipilo reka makiro isisan kini mwalimu. I'm happy about the prayers that have been staying in our school for 4 days. I'm now delivered. I'm not like the way I used to be. I can now read, understand. Reverend Father Mark Olukor apolokiton emission lorumo kotomo misa lwangetakina Elipasine inu Nyes abalebe koto mailip kangin ada Kristo aswamnu aumokin. Alipana le mijayoni rai kanuka Erutar operation kamuton nuda dolo kitosoni kachot idwe luesho mete. Unit onebe ni soma ni kokiror ka Kristo loka suban alacho noni. Kanuka TV East, Patrick Eteu, kwa Muria.